Imana yamwakiriye. Yari umukirisitu, yari inyangamugayo, yari imfura, yari umuhinzi. Umwana wa data yakundaga abantu mu buryo ushaka nawe. Ntiyagiraga umwana, ntiyagiraga umugabo, ntiyagiraga umugore, kandi bose akabakunda bose. Umwana wa data apfuye neza, Imana imwakire. Yari umukirisitu kabisa. N'ukuri yakundaga abantu bose. Yakundaga abana, yabona abana akabakinisha. Manasi yari umwana mwiza. Abakazana biwe babaga mu wiwe, bagira ngo bateke akanga, bakabajyana mu wabo bakanga, bakabigarura mwa nyirabo. Manasi yakundaga abana, yakundaga abantu. Manasi Imana imwakire. Yari umukirisitu cyane. Umwana wa data kagaze hano hayemuhana. Ni umukirisitu cyane. Imana imwakire neza. Imana imwakire imirimo yiwe yakoze. Yashyize ku Mana cyane. Yashyize ku Mana. Umwana wa data Imana imwakire neza. Kandi igisigaye yadusigiye umuryango abana b'umwana wa data. Imana ibaragire. Umuryango we yasize, Imana uburagire kandi urinde igufashe. Yasize umupfakazi. Imana niyo Mana y'abapfakazi. Imana y'abapfakazi, Imana y'imfubyi. Imana izoturerera abana. Imana Nyagasani izarere ziriya mfubyi asize uriya muryango. Yewe uyu mukecuru isibagira neza, ibambike kandi barishe. Manasi ndamuhamije n'ukuri nta kibazo yagiraga ku mwana we. Santo umwana wa data Imana imwakire. Uzabaze ku munsi wiwe naho nanone tutasezeranye ntamubonye, ariko nashimye. Arakoze cyane. Uyu ni mushiki we bavindimwe. Haleluya. Kubera kuko ariho impano yaraga. Haleluya. Amen. Dushimye Imana. Imana yatugiriye neza. Tukaba tubaye kuri uyu munsi mukuru wo kwibuka muzehe. Yesu ashimwe. Ni ukuri njyewe giti cyane nshimye Imana. Heruka hano sa n'uwaje kumusezera, ariko nanone akambwira ngo ndamubwira ati njyewe ko ndabona kuko ugenda nta wundi munsi tuzongera kubonana, nta kindi gihe kuko ndi kure nawe ukaba ahandi. Ngoya akama avuga nyine kuko yavuze avuga ngo je ndacyafite abavandimwe banje, ngo bamwe bari imbere yanje, ngo n'abandi bari inyuma yanje, ngo ariko siwe. Ariko kubera kuko nongeye kugera kuri uyu munsi, Imana ishimwe. Ukurikije Imana mu buzima busanzwe bwiwe, ndabuvugaho gatoya, mvuge no ku buzima bwiwe bwa gikirisitu gatoya. Kubera kuko muhaye mudushabuza mu mwanya ni mutoya, ariko twakagombye kumuvuga kurambuye. Yesu ashimwe. Twinye Imana kuko muzehe yabayeho. Ndaza ngera muri uru rugo njewe nasanze yamafata akadatabuka. Ambera mama nk'umukazana wiwe, akita ku muntu wese atitaye ngo ninde. Araturera, turakura tuba abantu bazima. Akita ku muntu, akamenya ikibazo cya buri muntu wese. Niyo umuntu yomubwira ngo yango ntabwo ari uko bimeze, cyangwa yazaga abwira umuntu, yabwira uwo bavukana ngo uyu muntu afite ikibazo ngwino tugifatikanye, yanga akamakikorera wenyine. Yesu ashimwe. Akakikorera akagikora. Yareze abana biwe neza, arera umuryango we neza, arera abandi neza, arera imfubyi neza. Akorera umuryango wiwe, akorera imfubyi, yita ku bakene, akamenya ikibazo cya buri wese. Ni ukuri yari akunda umuryango wabo, agakunda uwo bavukana. Kandi ntabwo ari ukuvuga ngo nyine tuba tugira ibintu uko duperekeza ibintu. Jewe ndashaka ngo muvuge uko namuvuga. Yagiraga urukundo, yagiraga ukwiwe yihariye kutameze nk'uko abandi. Akagira urukundo rwiwe rurimo n'ibyishimo, agakunda abantu,
akagira ibyishimo, akagukunda mu muryango, agakunda n'abana bawe wabyaye, akita ku bana, akaza kukugira inama, abana bawe baraho, akaza kukubwira ngo umwana ngo babe mushingiye, bavuga ngo umwana ntarabwo gushinga ngo ya barashaka, akabikumvisa ukava mu gahaguruka mugashinga umwana. Abiwe yama bakubiriza arabashinga bashaka kuvuga akamabwira ngo niki uje nashaka mushingira abana bitumenye ikibazo gituma yamakubiriza gushinga naho nukugira ngo abana bose azasiga bashinga. Icyo naco ndagishima mu Imana. Yesu ashimwe. Nukuri nshimye Imana kuko yitaye ku muryango wose kandi twese akatugirira neza. Twogera ngo tuvuge ibyo yakoze ibintu byinshi, abikorera buri wese, amenya buri wese, ikibazo cya buri wese arakimenya. Icyo kintu yarakiriye icongeyeho ubuzima bwa gikristo. Jewe twarabanye igihe twahuye, nukuri yari umukristo. Ahantu hose tugiye dutura twahagera, twaragiye ngo tujane turi mu mibunda, ngo dushike tugasengera mu gashorero. Aho dutuye hajya imbere mu gashorero yamavuga ngo kitwobaho tudafite umuntu. Abo twari tubana barahize, yamavuga ngo twubake urubuga. Abandi bakamuha akazi, ese urubunga turashoboye ngo turabubaka. Baca mu gitondo akamazuka akamatora akamatema ibiti akamasiza ikibanza, n'uwari utari kuzemera akabyemera kuko yabishyize mu imbaraga. Icyo kintu narakibona. Yubaka urubunga, turubamwo, turusengeramo, turishima, hakorewe imirimo myinshi kandi tuge mu mibunda hari uramusha. Nta kuvuga ngo nta kintu kiza kiba Imana itaragitegeka. Yesu ashimwe. Ahantu hose yagaze akora ikintu kiri mu ukamubona niko Imana yamuteguriye kikaba. Tubamwe umugisha w'Imana, dukoreramo Imana, asengeramo abarwayi barakira. Icyo kintu yarakigize. Ni ukuri tworeka kuvuga imirimo yiwe. Yakoze imirimo myinshi dwatubona, akora imirimo myiza, akora imirimo yiwe mu gihe cyiwe. Uku gupfa kwiwe twebwe twaradutunguye kubera kuko twari tuvuga ngo yabaye igihe kirekire turadutunguye, ariko mu by'ukuri twatunguye Imana. Yesu ashimwe. Aragenda gwagera iriya arimuka, aragenda aja mu gitungo. Nanje ndagenda mbaye nzinduka, nari nzindukiyeyo mu buryo bwa famiye, mu bibazo bya famiye dwaje gushinga Imana. Ndagenda ngeraje nshitseyo namasanga kandi rwatusengera Imana. Sanga yafashe urusengero n'amadakara atwitse ararusakara. Uwo munsi naraharaye, hararaho abayumbe b'abashyitsi, ababembe bari bavuye n'imbagwa ari za Mukungandaro. Baratarama batangira nimugoroba nijoro bageza mu gitondo saa 2 bagitarama igitaramo. Nakibaye ngo ndavuga ngo gukuri uyu muntu iyi mirimo yiwe izavuga. Yesu ashimwe. Ahageze akagenda yakorera Imana. Yagaze agenda ahageze akagenda ashaka aho yimukira kugira ngo aje korora, kugira ngo agende aje guhinga, akavuga ngo ahantu ntiyatera ngo ndagenda ahangaha. Yamara gushikaho agakorera Imana, agakorera urugo, agakorera n'Imana. Icyo gihe nasanze yarejeje ibintu, kavuga ngo akambwira ngo murebe ngo ngwino uhagarare mu kwereka ngo mwana ni kuza ngo tugende ngo tujye kugira ibintu ngo reba. Umwana bari babana nasanze Igatonga na Revera no bari kumwe n'abasore, abandi bose baraje ngo rebe ibintu byose ngo jewe ese uru rusengero rwo warwubatse, uru rusengero nje warwubatse mufatikanya n'abandi, ariko Imana iri mu ijuru. Imana iri mu ijuru kuko yagaze imushoboza, yari yaramuhaye imbaraga zidasanzwe, imuha ibitekerezo bidasanzwe, imuha ubwenge budasanzwe, imuha umwuka wo gukorera Imana. Akorera urugo, arera imfubyi, akorera abapfakazi. Ni ukuri Manase yakoze ibintu byose kandi yakoreye Imana. Titwareka kumuvuga, turashima Imana kuko iki ni cyo cyari giti kandi uyu niwo wari umwanya wiwe. Hababona uko abivuga ibyo bintu no gushima Imana. Habe niyo mureka tugakomeza twabivuga neza, tuzovuga muzaduha umwanya twongere tumuvuge tubisigaye. Dushima Imana kuko yakoreye Imana. Imana iri mu ijuru izamwa umuzuko w'abera. Haleluya.
twari kuvuga menshi ariko amagambo bayavuze kandi umwanya ndawo. Twari dufite amagambo menshi cyane yo kuvuga ariko turavuga make. Ibirori byiwe birakomeje. Imana ishimwe. Ijambo rya mbere nshimira Imana yaturinze. Twaturutse muri Kenya tuza mu modoka bigoye tugendera kuri za moto. Turavuga ngo wenda ntituzoguruka ngo tubone bene data dukore n'umuhango watuzanye, ariko kuba Imana yaraturinze tugashika tugasanga muri amahoro, natwe tugashika amahoro. Imana ishimwe. Ijambo rya kabiri nshima Imana kuko mbaye ku munsi mukuru wa papa. Nari navuze ngo ubundi komeza ndetse kurira ariko ko ndumva byanze nyine bihabizi. Nshima Imana kuko uyu munsi wari uyu nguyu ari wo munsi wiwe. Nshima Imana kuko twagize amahirwe abangana gutya abana biwe muzehe akaba tubanjirije akaba ari twebwe tumuherekeza. Imana ishimwe. Yakoze imirimo myinshi, yari umubyeyi ugira imbabazi zinshi zirenze iz'abandi babyeyi. Nta mubyeyi utagira imbabazi z'abana. Twese uko tungana ntawe yazaga yita izina, ni mama ni data. Twari tugira umubyeyi mwiza, muzumve namwe abari hano. Yari umubyeyi mwiza udukunda kandi uko bavuze ba data ni bakeya ariko barakundana. Icyo kintu tuzatugenda tukumva turakomeye, tuzatugenda n'ishema y'icyo kintu. Kuva jewe mbayeho menya ubwenge nasanze aba mwacu tubana kugera igihe nyine batandukaniye, ariko nta munsi n'umwe yumvishe bagira urubanza ngo baburane nk'abantu bavukana. Kandi murabizi muri iki gihe ibintu biri mu kugorana, ariko ababyeyi bacu batureze neza, babanye neza. Kuba tabarutse uyu munsi akadusigirira umuryango w'abagabo bangana gutya, ni ukuri turakomeye. Nubwo nyine gutandukana bisa bigora, ariko twaje kwizihiza ibirori byiwe. Twavuze ngo turaririmba turavuga cyane, ariko kubera umwanya tuzokomeza n'ejo tuvuge umubyeyi wacu. Imana imureze ubukozi bw'amata. Yesu ashimwe. Nje gusaba ababyeyi mwike hasi, rema yaze guhaguruka aze gufasha mwene data urimo afotora, nawe aze guhagararana aha na mwene data aze guhaguruka mwika akanya gato. Ndavuga amagambo mwene data ndi gutinda. Ngwino we ahubwo shaka n'undi uri gukora ibyo nawe ngwino tuhagarare. Bwana sifiwe. Imana Isirayeli ishimwe. Nari mvuze ngo Imana ya Isirayeli ishimwe kubera kuko duhaye uyu mwanya ntabwo twawuteguye, nta nubwo mu bitekerezo byacu uyu mwanya twari tuzi kuwukura, ariko kubw'umugambi w'Imana, Imana mugenga w'ibihe izirema ibihe ikanyuranya ibihe n'iminsi, yari izi kuko uyu munsi tuba hano. Imana ya Isirayeli ishimwe. Ndashima Imana yo mu ijuru kubwa papa. Imana yabonye kuko ari ngombwa kugira ngo atahe mu bwami bw'ijuru uyu munsi, izi tariki z'aya mezi z'uyu mwaka. Imana ya Isirayeli ishimwe. Uyu mubyeyi ndamuvugaho amagambo abiri kubw'umwanya, ntabwo twakomeza kubimuvuga. Aya magambo tuvuga make si ukubura icyo tuvuga. Nijoro narababwiye ngo abe nubwo twuceceka imirimo y'umuntu izivuga. Amen. Uyu mubyeyi ndamuvugaho ibintu bibiri. Uyu mubyeyi yaragira urukundo utarobanura. Yaragira urukundo k'uwo asanze, k'uwo bahuye, atitaye ngo uyu ni umuvandimwe, atitaye ngo uyu turavukana. Icyo kintu yarakigira. Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Icya kabiri, uyu mubyeyi yari umukirisitu. Asifiwe Yesu. Yari umukirisitu utari ubwaha mu materaniro. Abenshi ubukirisitu tuburebera, ariko ubukirisitu ni iriya mu magi wacu, ni iriya tuririye. Imbuto z'ubukirisitu niho zigaragarira, niho ziboneka. Uyu mubyeyi yatubereye umubyeyi mwiza. Data yapfuye tukiri batoya, yadusize nta n'umwe wubatse.
nije wari mukuru mu rugo, basaza banje bari inyuma. Data aritaba Imana adusiga nta n'umwe yubatse. Amaze kudusiga adusigana na ba data wacu kandi baratwegera, batuba hafi, batubera abavyeyi beza. Ariko ngo bije kugera kuri uyu muvyeyi watahutse ab'intangarugero mu murimo mu muryango wacu. Mu by'ukuri bavandi twatakaje intwari ikomeye mu muryango wacu. Uyu muvyeyi aradufata atugira abana be, ntiyatandukanyaga ngo uyu ni umwana wa murumuna we, ngo uyu ni umwana wiwe. Ibyo ndabivuga mbihagazeho kuko turi mu materaniro y'Imana. Imana ya Isiraheli yakoreye imumugisha. Narababaye numva umutima wanje uraremereye kubw'ibihe abantu bagenda bahura navyo arangiza tutabonana. Nari nzi kuko tuzobonana nawe tukavugana ijambo rya Imana, ariko ntibyakunze. Ndashima Imana yo mu ijuru yabashishije uriya muvyeyi akaturera. Umwana yazagagira gutya, yarampamagaye nije wari mukuru, arambwira ngo yavuganye n'umudata bukwe ngo yamusabye umugeni, ngo none mwana wanje unemerere ngushingire. Nari mutoya pe, nari mfite imyaka 11. Arambwira ngo unemerere gushingire. Ndamubwira ngo ndacari muto. Arambwira ngo niko natekereje, kandi uzovaho n'abasaza bawe bahite nabo basha. Kubw'ihano ry'umuvyeyi, kubw'iyo inyigisho ziwe yarambwiye, arimo anereka byinshi, ndabyemera. Rero kuri uyu munsi arangije twese yaradushingiye. Imana yo mu ijuru yakoreye imuha umugisha. Ndashima imirimo yakoze, yadukoreye imirimo mu rugo rwacu. Murabizi ubuzima bw'umupfakazi biba biremereye, biba bigoye, ariko data yarahabaye akora ibyo data yoga akoze, akora ibyo mama atarashoboye, atubera umugabo mu rugo, atubera papa. Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Hariho benshi biri mu kunanira agasigarana umupfakazi tibikunda, ukaba wo kumva amajwi hirya no hino kubera impamvu z'uko batabanyeho neza. Ariko uyu muvyeyi twabanye neza kandi yadukoreye byinshi byiza. Icya gatatu ndasoje, yarankunda. Iwacu niho yasengeraga hariya ku Muramza, akaza agasura abandi bose akaruhukira iwacu. Yasanga ntarimo akicara akavuga ngo ntataha ndaraza, akambwira ngo sohoka umberekeze mwana, umumeze gute ko murarya, abana bameze neza? Akamubwira ngo ni amahoro, turakomeye tumeze neza. Yasanga ntariho akamanuka kwa mabuko akamubwira ngo ugende umbwire nyabitanga ko naciya sinamubonye, ariko umubwire kuko nari naje kumwumva. Imana yakoreye imuhiruko ridashira, kandi ndabizi neza kuko nitwihangana tuzamusanga, si uzagaruka ubwo ni twebwe tuzamusanga. Imana imuhiruko ryahera. Bicareho gatoya. Haleluya. Dushimiye Imana kubw'uyu munsi mwene data warangije, twese tukaba twabaye ku munsi mukuru wiwe, twishimye cyane. Reka tuvuge gatoya, jewe cyane twabaye namuboneye hano uriya mugabo mubonamo impano ikomeye. Yakundaga abantu, twese yazaga dusura uko tungana, kandi akagira urwenya rwinshi cyane. Manasi ntitwobona uko tumuvuga, ni birebire cyane, ariko nanone jewe nkunda umuntu urangije, haba niyo tutavugaga. Kuba gusa bahaye bavuga umukiranutsi w'Imana biranejeje, imitima yacu iguwe neza. Ibintu byose jewe haraho navuze ndavuga ngo imirimo y'umuntu yonyine izayivugira. Titwari tumuzi pi, ariko kubera imirimo yiwe twaramumenye kandi turamukunda. Twabanye nawe, yaradusuye
turishimye. Ejo bundi aje kurangiza nje ubwo naherukaga naje kumusura nibwo yari yarembye ndamubwira nti muzehe wapfuye. Ibyari byiza nuko batumiraga umubyeyi wiwe akaza nawe akahagarara agasezeranya. Yamubwira ngo ye ati sindapfa ndacari muzima ndacariho ati kuragira se ngo naje nzapfa vuba nk'umugabo wawe turayo wapfuye. Ariko icyo kintu cyarantangaje ati sindapfa sindaruha mpfa pi ngira nyine ngo none ntarapfa. Ariko ejo bundi baratubwira ngo yarangije birantangaza. Yewe umureke dukorera ijuru kabazaritaha kandi umukiranutsi w'Imana iyo bahaye bamuvuga umuntu azayumva nawe yonamuvuga kandi atamuzi. Ariko turanezerewe kandi Imana imuheze ubuto bwiza. Amen. Nishimiye ko ku munsi wa muzehe mbere ya byose nshimiye revera wampaye umwanya kugira ngo naje nimbe hano ku kiriro cya muzehe. Imana imumpera umugisha. Haleluya. Ubundi kandi turashimira abana be kuko bamuzanye bamwitaho. Iyo aza kuba hariya nenda bogize ngo none muzehe yaratereranywe iyo agendera hariya uko bote ndibo bitekereje neza. Ariko kuba baramuzanye bakamurwanaho bakamurwaza bakaba bageze ku mwanya wo kumushingura ni ishema. Imana ibibahera umugisha. Ubundi kandi turavuga ku bwa muzehe imibanire yiwe twari tubanye neza cyane cyane pe. Yari umukirisitu yari umwitonzi nk'uko babivuze. Iminsi tubanye yiwe yayikoresheje neza cyane. Haleluya. Jewe akarusho asigira n'impano. Uwo ni umugisha n'agabane. Haleluya. Haleluya. Naraje mu rusengero asengeramo aravuga ngo ndamubonye uwo nzosigira za haleluya. Haleluya. Kuko numvaga naje ari impano yatanga za haleluya kumva ndishimye cyane. Haleluya. Nawe ahagurukana amashimwe kumva akubiye muri haleluya. None ngo nawe ngo gume kwitanga wenyine amahaguruka ari umunsi w'icyumweru turirimba korali. Korali dukurikirana iraririmba iyo hagati aranezerwa akamabonye musubiremo ngo aze kwitsa ijambo aravuga ngo nguhaye iyi mpano n'umunsi nzoba ntariho uzoza utanga izi za haleluya abantu banezerwa. Haleluya. 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 Amen. Niyo mpamvu muze ngo reka mfate uyu mwanya byera mu izina ryanje niba witorera n'abandi dukora. Uyu mugabo ndamuvugaho amagambo make ariko nkomeza gutangara kubera yuko bakiramutse birasanzwe. Nubwo yabwiraga umuntu wese ngo ndacariho ariko gamwibuke ko yabwiye uyu mumama aramubwira ngo usigarane haleluya mu gihe ntazaba mwihari. Yari yarabitahuye. Nta muntu bizera ko wasenze Imana atamenya igihe cyo kugenda ariko yabikoreye ku mpamvu ze bwite n'Imana y'Imana. Ariko ikintu namubonanye uyu mugabo tumumenye igihe gitoya kubw'umugisha wo kubana na Hagayi. Kumenya umukiranutsi nabwo bigira ibindi bizazunga umuntu. Nabonye adasanzwe. Ijambo rya mbere nabonaga ari umurwayi ariko imbaraga akoresha mu gisirimbo ziraruta izo guhinga. Ukabona abikoze n'imbaraga nyinshi abyishimiye abishaka abikora ubona birimo muri we. Haleluya. Hari ibintu umuntu agakora ukabona n'ibintu nyine byaho ariko wabonaga birimo. Turashima Imana yuko twamenye umuntu kandi ndavuga impamvu mvuze ngo turashima Imana ko twamenye umuntu kugira ngo tuzatumwibuka nitumara tumwigireho kubera yuko uyu muntu yari umuntu ugira urukundo.
murebe igihe gito tumenyanye ariko namubonanye ikintu cy'urukundo. Umunsi wa mbere nibuka namubonye mu rusengero arimo asirimba, nise mvuga ngo ariko uzi ko impano y'umwuka ishaka kumera nk'iye ikizeye nimba generation par generation cyangwa hereditaire umuntu ashobora kuvukana kubera ati kuko nahise mbona Hagayi ndasanga ndamubona mbona Hagayi izaza akora ndavuga ngo uzi ko Hagayi yabikomoye kuri se. Ndashima Imana kuko uyu mugabo yatubereye umuntu mwiza udusize mu inyigisho dushobora gutuma umuntu yahindura ibintu bimwe muri mu by'ubukirisitu kugira ngo tubashe kumwigana kandi kumwigana kwigana bakiranutse biguhesha ijuru nako. Turashima Imana rero ko iminsi mike yatubanye na Manasi yatubereye umugisha kandi cyane cyane turashima Imana ko Hagayi yabaye hano kugira ngo tumenye Manasi. Cya gatatu turasaba tuyinginga abana ba Manasi ko bazakurikiza urugero rwa Manasi. Ejo tutazavuga ngo ari kuriya n'umwana wa Manasi, icyo kintu bazakigana kandi sibo bonyine natwe turibo, natwe tuzigane Manasi. Agiye ari umukozi w'Imana, agiye ari umuntu mwiza, agiye icyo tumuvugaho twese n'ibyishimo n'urukundo. Mu gusoza ndashimira abantu bose bitabiriye kino kiriyo, ndabivuga nk'umushumba wihangana murabizi, abantu bose badufashe bakaza kubana natwe tutarondora uwo ari we wese. Turashima Imana ko tugishoje twese twumva tubishaka kukigumamo, dore ko twari tunakumbuye n'amateraniro. Uyu ni inyungu kuri twebwe. Cya gatatu ndashima Imana, nshimira bene data babanye na Manasi. Imana ibaha umugisha kandi mubuze umuntu ukomeye, ariko amagambo ye n'ibikorwa bye bizasigara bivuga butumwa kuzogeza imyaka myinshi. Haleluya, amen. Ni kumukiranutse niyo atagihari ibyo yakoze bisigara bivuga ubutumwa. Rero turabashimiye kandi icyo mwadusabye tuzabikurikiza. Manase nubwo agiye ariko ashizeho urutindo hagati y'u Rwanda n'Ubugande mu itorero ryacu rya Charite n'itorero ryayo. Icyo cyo nacyo tukimenye, turumva ko tuzagenda natwe tukana kureba urusengero Manase yasengeragamo. Ibyo ndabivuze nk'umushumba kandi bizabaho. Rero Imana yakoreye kandi dukorera uyu munsi izatwihanganisha natwe dusoze nka Manase kandi tumusabire iruhuko ridashira. Amen. Yaruse kutubwira turi hariya na Kivale ari mu bintu bimeze nk'ibi, aravuga ngo iyo abonye abantu binjiye mu modoka bazabona ko binjiye mu bucu, ngo yabona bayisohotsemo bagashima Imana yuko bavuye mu bucu. Natwe dushima Imana yuko Imana yadushoboye, twaje mu modoka yayigenda igira nk'ibibazo twashyika igahagarara igasa n'ipfuye bagakora, ariko Imana iradushoboza turaza turashika. Imana ishimwe. Manasi kugira ngo uyu mwanya duhagarare tumuvuga kuri twebwe ko turumva agahinda kenshi cyane, turashobora kubasha kuvuga muri uyu mugoroba, ariko rero kuko nyine twamenye Imana ni ukwihangana. Manase uyu bahaye bavuga nje ndamuzi uburambuye, twabanye na Manase kuva mu mwaka wa 1972. Uwo mwaka bavuyeho mu Rurambo mu kwezi kw'icumi, Rasito yaraje agera iwacu atubwira yuko ako gace barimo gasa naho katabashobokeye kabananiye, atugisha inama. Twari tumaze kuba abagabo bazima, tumusezeranya yuko tugomba kujya kumuzana, tukamukura iriya tukamuzana akadusanga. Muri uwo mwaka turagenda turamuzana hari mu kwezi kw'icumi, ubwo nibwo twabanye na Manase. Manase icyo gihe aza ari umusore uhamye, usanga twaza tuganira nawe byinshi kugeza n'ejo bundi twari tuma kubiganira. Yagiraga igipindi kuko wacu yavuze
yaje kutubwira ngo mu Rurambo nta myaka yabagayo ngo bagaze bikurira gusa ngo nta myaka utigeze yumva iby'imyaka mu Rurambo ariko kureba icyo gihe twagiye baje iwacu cyangwa icyo gihe twagiye kubazana nabona agatungana neza no mu bitekerezo twaganira kigiye yatangiye kubona n'ibyo yatangiye kubona byose twabiganira kumva nanjye n'icyo gihe nanjye natangiye kubibona ariko ubwo je nari nubatse kandi nari mfite n'umwana turabana n'Amanasi kuva icyo gihe ariko Manase yari ikintu umuntu azavuga ukavuga ngo mwarabanye murakorana ariko umuntu azagira icyo asuma Manase mu buzima bwe ugiye gushaka kuva bayeho yigeza mu gushaka umunebwe ndabona ko kumvika abatazo no umunebwe twagaze tujana mu kanisa bakavuga ngo uyu muntu ni umunebwe twame tumenye ko ataza yizera cyo ni kinyamurenge ariko umuntu utazi gukora bagazamutse ubushaka mvuge yuko Manase cyo kintu cyo kutaba ubushaka yakishaka benshi naje nari ndimo ubu yarushaka nimujanye mu murima na Manase twagira gusambu tugateka umuzizi wawe urangana n'uwo Manase ikunda Manase yarazi gukora yarazi guhinga kuko bavuze ngo tuvuge umwanya mutoya ejo bundi mu 1996 nibwo Mibunda yari isenyutse igihe cyasonga mbere Manase baraza twe twari mu Kanono baserukari yakuwingwa ariko baraye bashizeje kubasura sanga bahitiye ahantu hepfo aba barahazi bose baraza bahita kwa Muzariwa Muzariwa ajya hepfo bama bahitira muri ayo mazera abapfura barahunze bamaze bahasanga indegu gusira aho ngaho arayitipura Manase afata isuka aratipura Manase ahingira abapfakazi Manase arera imfubyi Manase yita ku miryango Manase akora imirimo y'indashyikirwa Manase wabitwarira yari umugabo w'abagabo yari umugabo w'umutima yari umugabo utagaze wihinda afashe umwanya wo gukora umurimo yagaza gukora ukagaragara yagaza akora ibintu bene ibi ngibi mbona usanga n'umurima we usanga ufite ibishukire cyangwa yagaza ahinga akareshesha ugasanga umurima we wose uraresha neza akawupanga Manase yadukoreye imirimo myinshi Manase yareze abana biwe neza abana be tigeze bacakara aba nubwo habaga ibihito yode zimeze ziba zibukene ariko hazabaho usanga bukenye ariko usanga mu zo kurya ugasanga rwatuze usanga rutunze kubera izo kurya byarubagamo kubera amaboko yiwe washika ntiharakumva cyane niho muvuga wazurende utugega tw'ibijumba dukikije amazuru wakanakamanasa bakaza kumusakira abandi bakamusakira kubera amaboko yiwe gusa Manase nagendereza nakoze imirimo yiwe Imana yaramuhaye yahano mw'isi yarayisoje ibijyanye n'igikirisitu abantu ntibazagomba kuvuga ngo bakaze cyane kuva ico gihe yaje atarashaka uyu mukecuru Manase yari umunyamasengesho icyo gihe yari umunyamasengesho ikintu yagiraga kandi yakundaga kubunga twagiraga abantu batatu mu muryango w'iwacu umugabo witwa Bagwasi n'umugabo witwa Muswahili n'umugabo witwa Sebi abo bantu bari bazi kubunga Muswahili yagaza aragira gutya yasanga ubwase muri akamatumira umugore Bagwasi yagaza arenguka gutya tambere gutya muri ubwase akamatumira umugore ati muzaye umubwirazi
n'amanasi uwo mu rubuga uwo kuwingwa uwo mu birunda akabura ariko hose yagaza agenda ashaka ikamba kandi ashize agakora umukirisitu bwiwe yari umukirisitu imirimo yakoze mu bukirisitu bwiwe ayiziranyeho n'Imana yiwe ariko iyo mpamije niyo yakoreye umuryango Imana yakiriye bayo Arakoze Pastor Tito nabari inyuma yacu ariko aho tuvukana dusangiye icyari niko navuga aho tuvukana dusiye tuyoki kandi muri abo ngabo Manasi yararimo agiye akurikiye abandi bakuru banjye babiri batambutse ejobundi tambutse Girugohe hatambutse Rugoni Nyangabo Manasi n'abandi noneho rero uyu mugabo ndavuga amagambo ageze nko kuri abiri cyangwa atatu. Uyu mugabo yari umugabo w'inyangamugayo. Manasi twabanye nkiri mutoya nari umusore nawe ari umusore mbiye kumukunda urabona ntansi z'intera cyane yari akiri mutoya yashikiye Abiya ndagira ngo yamuzanye ari umugabo yamuzanye ari umuntu nicyo gihe turumenye nabyaye rukaranirwa turi kumwe baturana turabana nibwo namenye Manasi twageza twumva amakuru babaga kuri uno zuvuye nka tukawumenya ariko baraga turabana turamenyana turabana turakundana cyane Manasi twarakundana ndanyitiya sinawe ko Manasi reka mubwe kwa magambo yari inyangamugayo. Manasi ntaho yoba ngo wumve kuko hari urubanza yazanye mu cyangwa se mu yari umugabo utoye urubanza. Manasi ijambo rya kabiri yakundiraga abantu bose kugeza umusanga ahantu hose akunda abantu bose ndagira ngo yageze agera mu bana akabakuma yagera mu babyeyi wasanga hayaganira n'ababyeyi cyangwa se abasaza. Manasi ahantu hose urugero rwo rwose ukamusanga. Ijambo ryongeyeho Manasi yari umukirisitu pe nubwo abantu baza bavuga ngo ubukirisitu bw'undi muntu undi yobumenya ariko wageze umureba inyuma ugahambira no kumubona n'imbere nubwo imbere hihishe atazahagaragara hatazamenyekana ariko aha Manasi wageze umureba ukaho yari umugabo utihishe kuko icyo yagaye yarakivugaga icyo yakunze akakivuga. Manasi yari umukirisitu. Ijambo ryongeyeho Manasi wacu mu muryango iwacu mu muryango ni ukuvuga ngo aninza asaza nta munsi umuryango wari wicara ngo uvuge ngo Manasi yavuze cyangwa Manasi wenda hari icyo yateje mu muryango ngo bacicarire bavuge ngo Manasi ngo niwe wakoze. Manasi yari umuntu muzima, yari umuntu mwiza, yari umuntu w'urwenya, yari umuntu uvuga ni ukuvuga ngo ibyiwe byose imico yiwe n'ubufura bwiwe n'ubunyangamugayo bwiwe yari yarafite ahengamira mu rwenya gusa mu buryo ndagira ngo nubwo uwo mubajije n'ijambo kuvuga ngo mbega umuhanuza nk'ijambo nk'umuntu w'umugabo akazana ibintu by'urwenya kuko nibyo cyane yari yarahengamiye akavuga ibintu by'urwenya cyane. Manasi ni mwiza agiye ari mwiza kandi Manasi yaratunganye ntacyo twomugari kandi ntacyo twomunene. Ijambo ryongeyeho ni ukuvuga ngo iwacu guhera nko kuri ba data bageze bavuka igihe bari bake cyane bari abantu bakeya twagiye tumenya ubwenge tugasanga ni bakeya ugasanga ababaye benshi bakaba babiri ariko
tumanutse tukagera ku rwego rwacu. Reka mvuge Manase niyo duhaye tuvuga none adusigiye umuryango. Imana ihabwe icyubahiro. Asize umuryango w'abagabo, asize abantu, asize umuntu, asize abantu. Nubwo ba data bageze baba bakeya na ba sogokuru, ariko Manase asize umuntu rero, asize abantu. Imana ishimwe kuko Manase atabarutse kandi akagenda neza mu gihe cye. Nanjye nari narwaye muri iyi minsi ishize, mu by'ukuri wenda hari sinabaga kuri ibi, ariko mbaye ku biro bya Manase babaye mvuga Manase se. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Cyo mwifurije rero ni umuzuko wawe. Imana banga. Yesu ashimwe. Yesu ahimba. Yesu ahabwe icyubahiro. Biza mu nama y'Yesu. Amen. Uyu mugabo ibyo tubona ko muhera ndetse naho tusize kuko yakoze imirimo y'igihangano twebwe gusubiramo, kandi amashimwe yo kuvuga umuntu cyangwa amashimwe asanzwe biza bisa naho haguma gusubira mu magambo undi muntu yavuze, ariko jewe natekereje gutya navuze kuko ngo subire muri ayo magambo ibyo byo bavuze ni uko niko bimeze. Uyu mugabo yari imfura kandi yari umukristo uhari, kandi yaradukunda akadukundira n'abana, tukakuririmba akamuhamagara abana ngo niko sha wari umuzani bikasigira mbogoshe bitegeze nkako kandi natangaye imyaka ivara ngo yaza akagenda ngo akazana ibidebe agashira mu gikoni ngo abantu bakicara ko bazashirwa bicaye bamerewe neza. Amen. Ngo bakudutara mu muhana wose yemwe ngo kagira Imana. Reka ndirimba kandi magatoya gusa tureke kurambirana, nta kintu shimaho gusa ijuru ryo mu ijuru ry'abera. Uyu mugabo yatashe. Bwana sifiwe. Iyo tuje ni mu ijuru iwabo w'ibikumbi, ibikumbagiza by'abanesheje. Iyo tuje ni mu ijuru iwabo w'ibikumbi byinshi, ibikumbagiza by'abanesheje. Mana ya Isaka Yakobo, Mana ibana n'abantu bihe byayo, igategura igihe kandi igihe kiri ikindi mu nda. Wagize neza kuko ari wowe utegura igihe cyose. Izina ryawe rihimbazwe rishimwe hejuru ku Imana. Tuzahora tukurata iteka ryose mu minsi yacu yose twabaye ku isi. Minsi yacu yabamije ku isi cyangwa se bamyinshi. Tuzakomeza dushima izina ryawe Data. Tuzogeza izina ryawe haba igihe cy'amapfa, haba igihe cyo mu butayu, haba igihe cyo mu ngorane no mu nzitane, haba igihe cy'amarira, haba igihe cyo guseka, haba igihe icyo cyose. Zakomeza tugushime kandi twogeze izina ryawe. Zakomeza uhabwe icyubahiro. Ndagushimiye Mwami Yesu, mpagaze ku maguru yanjye abiri gushima. Ndagushimiye kuko mwene Data yaruhutse, yararusha iminsi, yaragowe iminsi, yarababaye iminsi, ariko none araruhutse. Cyo tuzi kuko arigavye, ariko cyo tuzomusanga, ariko ararenga duhinguka. Manase ariko aragenda, ariko nanone natwe turi hafi tuzamusanga. Data mu izina rya Yesu Mwami, ibihe byacu ni wowe ubifite, biri ku mibari, ni imibari nk'iyintu. Data mu izina rya Yesu, naho rero utegure neza Data, kugira ngo urugendo rwacu natwe ruzabe kuva. Ndagushimye kuko uri Imana iri mu ruhande rwacu, kandi komeza imitima yacu, komeza imitima y'abana, komeza imitima y'ababyeyi basizwe, komeza imitima y'itorero n'inshuti n'abavandimwe. Izina ryawe rikomeze rihabwe icyubahiro iteka ryose.
dusenga tuzimenyera ubuzima bwawe ibyago byose unganuwe n'umwami Yesu yewe imboni kizu ihumuriza umutima wanjye ikanibaniza ibyago byose unganuwe n'umwami Yesu. Haleluya. Amen. aravuga ngo hari kujya kwa turarira ariko mu gitondo impundu zikavuga. Haleluya. Hari kujya kwa turarira ariko mu gitondo impundu kuko imirimo y'umusaza ni myinshi muko numva ari myinshi kandi yewe ntitwabanye namubonye gatoya ariko tubana n'abana biwe neza n'ubu tuzobana neza bavuye naje bamperekeza nimba Yesu akiturekeye mwigisha Manasi namubonye bukeya nyine igihe kimwe nagahanga turahura yaraje kwivuza usanga azasengera mu gatorero gatoya kaba gahinya ka metodiste kaje kugashira arambwira ngo nyazasenga Bwini nanje nasengera gahanga ariko ngo tuganire niwe nari nkimubona kumva turahujije. Amen. Hanyuma yagaguma kugaruka ejo bundi agarutse noneho gatuma tumaze kumenyana turahuza rwose nagenda hakurya sinagaruka ntageze mwabo muzi iryo zina rya tuzamuke mamu niryo nyine wabazaga se ntimondangira kwa tuzamuke habe nagira ngo tutazi ikinyarwanda akama yo kurangira iryo zina ryari ryiza cyane Imana idufashe. Hanyuma yaho aguma kuza hano nyine ejo bundi araza arwaye ababaye cyane ubu jewe akababaro gatoya kuri we noneho ngo azarwaye tubona nyine yarwaye noneho nshaka ko kumwegera ndamaze mbese igihe mwabaga mu gitumba itore wayoboraga ryari rimaze gucwa ngo noneho ntangire arambwiye ambwira uko bari batuye n'uko bijiji bari bafite aranganira ariko mvaye ngira ngo dusukanega ndwe mubwire ko mvaye ngo nirwara y'ibita izomukomera kugira ngo mubwire ari nkako yotanga kisaba noneho nagira ngo mvuga akamanusha amajambo oya ngo jawe sifite kugenda mwana shafite umuntu akubwira gutyo wowe ukimubwira amagambo yawe akaba make ariko kweli uyu musaza aramukoresha uda n'abana biwe cyane kandi si uburyarya. Amen. Bamwe n'abana b'iwacu hamuka uriya wicaye hariya n'umwana w'inshuti zacu twamenye kera ibibwira base twarabanye turaziranye ongera hano ugasanga nyine aba bagabo bari hano twama dusa nk'abamenyanye nk'aho twaturanye numva ndabakunze nabo nabizi kubangura. Amen. Ijambo rya kabiri kurangiza kwa Manasi ntiyiganiye ntiwabanyaga kuko afite ducurura nk'umuntu waje gupfa oya yari afite isuku yiwe yogosha ubwanwa mu gitondo nimugoroba uwashaka bakaza akamwogosha ubusa umusatsi uzotema umuntu nta musatsi afite ati mukoga niko teye akiyogosha none n'ejo mwebwe bamusigaye muteye ku bwanwa kigwagoye ariko we bari none nirebye mu kiyo none ngo nirebe mu kiyo kuko ntabwo bwameze nagogosha n'ubwenge kuko none wowe utekana ese ko mu ngoye ushaje Manasi kwiyogosha gusa umusatsi n'ubwanwa gusa narusha muheza akuma kanjye nari mfite ngo yibabira kiwe arakajana kuko tuba bisukuye kuba kwiba kurangiza kwanje turashima Imana ya pastor n'uyu watuyo
uyu mugabo twakoranye na se cyane ahantu hitwa twagiraga amasengesho yo gusengeramo na se n'abamiringito n'abamakangata no bakavuga basanga bari bagiye mu ijuru twarakoranye na se w'umuntu none shimiye Imana kubona imbuto ya muzehe isenyine asuye kuduha hagati hano merewe neza cyane ureze Imana ishimwe haleluya ubwo twari kumwe nawe nabonye tugira ikibazo umugore umwe arakika ananirwa kubyara nta bitaro byabaga inganje twari ukurengeza umuntu tukamujyana ku iforoshi bende umupaka wa kino gihugu cyacu uwo mubyeyi abo ko bitakwiriye abanyabwenge bazi ko sinziga numva nko gukikura ariko ngo tubone gusa abayumbe turahamagara hamwe na se w'uyu mugabo n'abamiringito n'abasana n'abandi tujyamo n'abamunyakazi tujya gusenga amen ijwi ry'Imana ryavuga ngo mugende mwiyame bariya bantu kiyagira usubira gukora kuri uwo mugore amen shobiye bitera Imana Imana yatuba ngo mugende mwabwiye ngo ntibasuye kumukozaho urutoki ntabwo umwana yatambaga umwana yabaye mugende ngo bamusasire bamworose ikirengeti ngo baceceke natwe tujya amahoro ijwi ry'Imana rikamba rivuga ngo ndamutambamuye ageza aha twaguruka ijwi ryahugurutse abantu babiri ndabiruka sana na Semakangata niwe wari umwana aratambamuse ageza aha Imana yatuba ngo bagende bamusengere bahagaze kugeza igihe umwana atambamukiye akavuka wenyine amor nanjye hanze kwa mu kanya ko mu masaha abiri wamugura arajara abantu bari bamusengera umwana ararira bamenya ko baravuga ati nimuceshe ku mwana yavuze amen ibyo ni ubutangaza bababwira ubutangaza bw'ingano ubutangaza ushimira Imana ko tubaye muri iki gitaramo gusa kandi jewe Imana izingira neza naherekeje shakaba nasengeye shakaba turamusengera turamuherekeza neza amen none uyu muvandimwe nawe araje sinzi Imana ishobora kugira kuba hano abasaza nabo kandi ko arasiga ariko inzu yanyu Imana yasanga yanyu twerekeza abasaza babiri none kandi nguyu turamuherekeje kuko twerekeje Abrahamu Imana byangire neza amen kandi naramusabira Imana ubwo ndamusabira Imana yarakubita ariko nasenga kumva ko amasengesho yanjye ambwira ngo icyo shaka kumunyegeza amatangi isadaka kugira ngo avuge ibyo guhamagara wacu apeza ahubwo nk'ibihumbi bitanu akamadusha amagambo ariko nuko isadaka yakoreye Imana izoguhembera iyo ngiyo none dushimira Imana ko tubaye muri binezero amen dushimira Imana ko tubonye abaturutse hanze bamuje kwizihiza umunsi mukuru w'uyu musaza dushimiye abapasitori bawe batubwiye ijambo dushimiye mwese ababivuga barakoze muzehe muzarakoze cyane n'umugisha bazanye Imana ibagire neza aba bantu rero nahagurukije ntabwo ari bo bonyine bavuka muzehe abyara bonyine twese turi abana ba muzehe ariko aba bantu bagize uruhare ruruta urwo twagize twebwe abandi babanye na muzehe ibihe byinshi kandi arwaye ndibuka jewe nza kumureba hano bwa mbere nasanze ari hano nimba muzamubona agayi yakunda agasa akamwitaho cyane dore imbaraga ziwe neza agayi ntaza amesa agayi ntaza ashyira amazi muri dushe ntaza ateka ariko agayi twagushimiye neza mushaka ngo bakomera amashyi twagushimiye umugore mwiza kabisa umugore wagize tutumarira hano muri runo rugo ndabashimira imbere y'aba bantu bose kubwo kwita ku muzehe
ibyo mwakoreye muzehe nitwe mwabikorera, mwaza mukoraho twagakoze, muri batoya turahari bakuru banyu, ariko mwatubereyeho tutari turi. Muzehe ntiyiganye, muzehe ntiyabuze icyanywa, muzehe ntiyabuze ubatuma. Igihe cyose mwabaye hano, igihe cyose muzehe yabaye hano, mwamubereye abana beza, mugeze umunsi wo kuvuga ngo bacikanire mu ntoki. Hagayi na madamu, mu izina ry'umuryango w'abitwarira no mu izina ryanje bwite, turabashimiye. Mwakoze igikorwa cyiza cy'indashikirwa, igikorwa arigira yogira ubushake bwo kugira se neza, ariko uyu mugore atabishaka tizokunda, ariko mwaruzuzanyije uyu muco mwiza mwatwigiye mukawutwereka, tukaba duhagaze imbere y'abantu tubashimira. Ni ukuri ni umuco dushaka ko muzatoza n'abandi. Rero kubw'umwanya mutoya rero turabashimiye, ariko tuzongera tubivuge. Ni ukuri twarabizirikanye, biri mu mitima yacu, abantu barabizi, n'abataye bavuga barabizi ibyo mwakoreye uriya musaza. Soza ngombaho umwanya muvuge, umusaza wacu ni umuntu munini cyane, umuntu w'imyaka 70 tumuvuga mu masaha angana gutya tubigakunda tuzokunda, ariko mbabwire ngo ntapfunwe n'umuvugo wawe wikandagira, ntabwo ari umugabo wari kuvuga ubuhamya babashakisha. Jewe ejo nzamuvuga neza, muhere neza mu mibunda muri 80 gusa, nimara mugeze ejo bundi dutandukana zahano. Igihe cyose yari iwacu mu Bugande, namubaga hafi, yari inshuti yanjye, mukecuru n'umuhamya n'abandi, yari umujyanama mwiza, yari umuzeyi mwiza, umuntu wese yokwigiraho. Nuvuga nutinda, reka mbahakanye namwe mugira icyo muvuga. Tangira hagaze gusubiza. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Turanezerewe kuvuga ku bw'uyu munsi wo kubura umubyeyi wacu. Ni ukuri turanezerewe cyane, Imana nishimye. Ubundi nshimiye Imana kuko inshuti n'abavandimwe tumaze kumva ibyabaye, ibibazo, twatakaje umubyeyi, twagize ikibazo. Natekereje byinshi, tekereza kuba hano kuri uyu musozi, ndavuga ngo ese Imana ibi ni ibiki bibaye, ndabigenza gute? Numva isi mbariye ntoya, ariko nshimiye Imana kuko turi kumwe n'abaturanyi beza, turi kumwe n'abavandimwe batubaye hafi, aho inshuti n'imiryango zari kuba zarahagaze. Amen. Hallelujah. 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 Naranezerewe inshuti bavandimwe, kandi mwaramfashije munyubaka umutima, kuko nari kure, nariko mbitekereza nkumva birandemerereye, ariko nshimira Imana kuko mwambaye hafi, mungaragariza ko mudukunda, mungaragariza ko turi kumwe. Amen. Hallelujah. Ubundi nshimira pasiteri, ni ukuri pasiteri muramo wanje wa bugufi, yatubaye hafi, yampamagaraga buri saha ambaza amakuru ya muzehe, kugeza ku munota arangije yamaze kumpamagara tutaramenya amakuru, mu kanya gatoya tumenya amakuru ko muzehe yarangije. Amen. Hallelujah. Imana ishimwe kuko Imana yaguhabwa ubutwari. Ubundi nshimiye Imana, bavuze menshi kubwo imirimo ya muzehe imyinshi, twamuvuga bukira bugacya, kandi yemwe muzehe ni umukristo, muzehe ni umukristo, kandi cyane cyane jewe icyo muvugaho, muzehe yakoreye Imana. Twabayeho mu Gitumba, akorera Imana, ari mwarimu, yubaka urusengero, akagenda mu gihe yujuje itorero akagenda agafata umweyo agakubura. Muzehe antera ubwoba, agakora imirimo n'ibitangaza, abashyitsi baza muzehe akabura ibyicaro, hoba nijoro, hoba igiheke, akatubwira ngo muhaguruke mukorere Imana. Numva naje icyo kintu kingimo kubw'imirimo ya muzehe. Amen. Nshimiye Imana ku butwari muzehe yagize kubw'umurimo w'Imana, Imana imuhe umugisha. Amen. Ikindi nshimira muzehe. Amen. Nshimiye muzehe ko akunda umuryango. Muzehe akunda umuryango cyane cyane, yagera ku mugabo wanje since yagazambwira ngo umunsi yamenyaga weekend wenda ataje, akambwira ngo se araza muzehe, akubwiye se ko ari he, akunda abana biwe,
muzehe yakundaga abana be cyane cyane akadukunda. Rero ntiyagiraga ngo uyu ni umwana we, yakundaga bakazana biwe, yakundaga abana biwe, yakundaga buri wese. Amen. Yagera ku buzukuru biwe akavuga ngo ni ukuri ikiza kimbabaza nuko mukuru wanyu atabyara, ariko yowe wari unkundi ukomerezeho. Amen. Shimye Imana ko muzehe yadukundaga urukundo rutagira abana. Muzehe twumuvuga bukira bugace. Ubundi shimye Imana kuko yashoboje papa Ivine umugabo waje, yamwambitse imbaraga mu kibazo ciwe, yahagaze nk'umugabo, yahagaze nk'uwawikorera. Ni ukuri akurikirana amarandevu bitewe, ntiyita ku kazi, ntiyita ku bibazo afite, arahagarara, aritanga, arakora. Ni ukuri ndagushimiye, uhagaze neza. Iyo utaje guhagarara neza, ahari iri shema tuba turifite. Amen. Turifite kuko yahagaze neza. Amen. Ubundi shimye Imana kuko Imana yabonye kuko muzehe agomba kurangiriza hano. Icyo kintu nagitekerejeho numva birandeze. Amen. Uyu ni umugisha ukomeye kuba twebwe aho mukuru wacu yari guhagarara twarahabaye. Haleluya. 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 Shimye Imana kuko Imana yaduhaye ubutwari. Shimye Imana kuko yaduhaye umugisha tugahagarara mu cyumba cya mukuru wacu, tukaba tugejeje ku munota wo gusoza muzehe wo kumushingura neza. Ni ukuri byaranejeje, numva birandeze. Amen. Ni ukuri tuzamuvuga ejo, tuzamuvuga bihagije, ariko muzehe nagende neza. Yakoreye Imana mu gihe ciwe, kandi muzehe yakwitayeho. Nta n'umunsi kuva nije mu muryango wiwe, nta n'umunsi n'umwe nigeze numva muzehe abwira umuntu nabi ngo uyu mubyeyi wanje. Nta n'umunsi n'umwe nigeze numva atonganya umwana, nta n'umunsi nigeze numva atuka umwana. Haleluya. Imana yo mu ijuru imuheruko ridashira. Imana ishimwe. Ikoze cyane. Kansaba muramu wanjye yicaye hano aze kugira ngo ashimire abantu. Ndashaka kuko ari we ndi buhereho. Hanyuma ubuhamya bwa muzehe papa nzabuvuga ejo n'ibinkundira. Satanga aduhako imibaro tukabibona ibitariho tukabibona. Amahoro ya Satanga aduhako tukabibona. Umwami Yesu yanesheje ibyo ubona byose bikuguze. Uhumure Yesu muri kumwe. Haleluya. Uretse gusa filozofi yo muri Bibiliya, pasiteri avuye kutubwira ngo tuzongera tumubone, ngo tuzongera tumubone, nta muramplasa wa muzehe uzaboneka muri uyu muryango. Nagerageje gutekereza imiterere yacu yose, ngerageza gufata nka Rutaramirwa, ndavuga ngo ashobora kuba afite nk'indangagaciro za muzehe, ariko ngo mugaragure gutya mbona hari utwo nabonye atawubona. Nanje nubwo yankundaga n'agatonga uriya, nubwo yavugaga ngo gatonga kanje, hari kalite, hari indangagaciro za muzehe gatonga atawubona. Nanje yateye iteka akanzanira ikirori, akagikura mu Buganda akakinzanira hano, akazana itente, agahamagara aba bantu ngo muze kwa Hagayi. Hari indangagaciro za muzehe ndashobora kubona. Papa
yankubise rimwe gusa mu buzima nibwo nibuka, yankubise rimwe ryonyine. Nkuruzi ngwino hano ngwino, yankubise rimwe, naje nakubise uyu nguyu, nakubise Nkurunziza kuko namurutaga, ngo ndangize njya kwihisha, njya inyuma y'amazu ndihisha, ndaryama kurya ndubama nsa n'uwihishe ngo mutwatsi nubikindi, ankubita ingoni imwe ubwo ntapfuye uwo munsi, yankubise ku ijosi kandi nsa n'utaye ngubwenge, ngo arangize yama yicara atangira kumfata no kungaragura no kwibaza ibyabaye, ngo mbembuke murebye mu maso, arababara arambwira ngo niwe utumye ngukubita, arambwira ngo impamvu ngukubise ngo nuko nasanze Nkurunziza ari kurira, ambwira ngo wamukubise ngo mwagwana. Muzehe byaragoraga kumenya gutandukanya abana biwe bo mu nda n'abamurumuna we n'abamukuru we, byaragoraga cyane kugira ngo ubashe gutandukanya abana biwe n'abase wabo n'abamurumuna we cyangwa mukuru we. Icya kabiri, mzehe papa nakivuze nimugoroba, reka nongere ngigarukeho. Nta muntu uretse abashatse vuba, nta muntu muzehe atatoreye umugeni. Bya bintu ngo abasore ngo mwiganye ngo mwahuye, muzehe yaritondaga akagushakira umugeni, akakubwira ngo uzashaka uriya mugeni niwe nje nabonye, wera ku mfura yacu ukamanuka ukagera keretse ngaba bari mu kushakira kuri WhatsApp, ariko muzehe niwe wadushingiye akadushakira abageni. Ariko ikintu cyashimishije ejo bundi nuko uyu mukobwa yashingiye ni muzehe wamushingiye, sinigeze mukuru niwe nuko amushingiye ejo bundi turi mu bitaro. Uyu ni musaza wanjye, baravukana na madamu, ni umuganga mu bitaro, ni musaza wa madamu. Ni muramu wanjye, hanyuma akurikirana na madamu, ni umuganga akora bari. Tumugwaje niwe ari mu bantu bamukurikiranye cyane hafi, kuko ari we ukorana n'abadokiteri, kuko yari muri urgence, kandi umuntu yari muri urgence bamwitaho by'umwihariko, niwe wamukurikiranye cyane. Ariko ubwenge yari afite akibasha kuvuga, yarambwiye ngo fasha umwanya wo kugushimira mushiki wawe, ndagira ngo nkubwire kuko mwadushingiye umwana mwiza. Yabibwiye uyu mugabo turi mu bitaro, arambwira ngo ukuntu anitayeho n'ukuntu ankurikirana, kandi ni umwana mwiza, amushimira muramu wanjye. Hanyuma arahindukira aramubwira ngo nawe impamvu nitayeho nuko uzi ko mushiki wawe tumufashe neza. Iyo uza kuba ufite amakuru ko mushiki wawe atabayeho neza, ntabwo uba ufashe umwanya ungana gutyo wo kunitaho. Najega abampaye amanota hariya hirya. Hanyuma ndashimira muramu wanjye, ndagaruka ku kantu gato Revera yavuze. Iryo kanisa niryo kanisa kugeza ubu nabonye ryabayeho ritagira abadiyakoni. Muzehe niwe wari mwarimu waryo, nta n'umupasiteri ryagira, yari mwarimu waryo. Ni kanisa ryabayeho ritagira umudiyakoni, muzehe niwe wari mwarimu akaba na diyakoni, yajaga akaba na pasiteri, yajaga gukoropa asize abakazana mu nzu, bakashaka ngo akababwira ngo mwe muze gusenga gusa. Yaharuraga utwatsi, agategura neza, agakurungira urubunga, agatera intebe neza, agakoropa, agatera intebe, tukagenda tugiye gusenga turi abasore n'aba madamu. Iryo torero ryari ry'iwabo n'uyu muramu wanjye, nibo bari bariyoboye. Base wabo abiwabo nibo bari abapasiteri bariyoboye muri Methodiste y'Itundu. Se nukuvuga ngo se wabo Siritanda Meshake
niwe se wabo uyu niwe wari siritanda w'iyo jimbo yacu. Iryo kanisa muzehe arikorera ari we nyiraryo kandi ari mu diakoni. Hari umuntu wo bishobora uyu munsi? Ikikurikiyeho papa ni umuntu navuga shimira kuko ibyo yakoraga bitagarukiye mu gitumba. Iyo bisiga mu gitumba abari ino ntibari kubibona, ariko Imana ishimwe kuko yabitambukanye abigeza hano arabyambutana na Kivare. Ejo bundi turi mu giterane na Kivare, hari abo twari twajyanye mu itorero ryabo, barare ngo bahaguruka aho bari, abantu twajyanye na Kivare mu giterane. Twari dusize muzehe hano mu nzu, tujye wabo mu giterane. Twagiye turi timu y'abantu benshi bagera mu 10, harimo uyu mukobwa n'uriya musore. Ngarutse ninjiye mu nzu, yarambwiye ngo icara umbwire mpuru ya neza, umbwire amakuru neza ukumva igiterane cyagenze. Kandi witonde neza nibwo nafite ama video, ufungure telefone uplaying ndebe ukunda igiterane cyakozwe. Ariko ahita garuka arambwira ngo umugore nasigiye za haleluya yabikoze gute? Bari kubeje ngo kubakira se akabanza agatera haleluya. Baje kwakira revera agatera akazamuka. Bamara kubwiriza se kazamuka. Bangumbwira uwo mubyeyi nasigiye ako kazi yagakoze neza kuko yari yanze ko musiga. Mpamvu ari yateguriye igiterane nuko yari yakize twenda kujyana. Yari yavuze ngo kubera impamvu zanyu mugiye iwacu ntariyo, mbabarira tujyane njye gutarama tugaruke kuko twari tugifite amarandevu muri CHK, tuzagaruka dusoza amarandevu. Ndamubwira ati muzeye ntabwo wasubira muri ya modoka kandi yari ahantu ni kure. Arambwira ati ntacyo genda uzagaruka umbwira amakuru. Aranicaza mbaza amakuru yitonze. Imana ishimwe kuko uwo mubyeyi nawe yaje kandi iyo ni ingabirega nawe usigaye. Uzayifate neza. Muzehe ahantu hose yagendaga arara narimo yasigaga ikimenyetso. Iyo yararaga hano dushe yarahinduraga akabanza akayishiramo umugozi, hanyuma agashiramo ibintu akakubwira ngo ibi bikosore n'ibi bikosore, ahantu akahakora neza. Nta hantu yageraga ngo areke kwasiga akantu akukosoreye. Ishimire itorero rya Grace ryabanye neza na muzehe kandi rikaba ryaje kubwisha. Mubambera amashi aba bashumba b'Imana. Ishimire umuryango wa muzehe wose. Naratangaye muzehe arikura twari tumugwaje turi amazu, ni ngaho navuga amazu yacu yose. Uyu musore ufite kamera nundi uri Kigali uzaza ejo wo kwa muzehe data wacu hariya, twese ko turi batatu twari tumuhagazeho kandi akatumenya akatuganiriza. Icyantangaje muzehe ntiyigeze arira, ntiyigeze avuga ngo ndapfuye, ntiyigeze ababara. Yaratubwiye gusa ngo mukomere ntako noba, sinshobora gupfa, ndahari. Ni umuntu utarakuraga isaha mu ntoki. Uyu muganga yamuteye imiti myinshi na bagenzi be, arababwira ngo mutera ahandi hose ariko mudakuramo isaha. Bayikuramo yagarura akambaza ngo isaha yangiriye. Ndabwira ati isaha siko bashizeho za kateteri urambara itaha gute? Akavuga ngo nizi ituma amenya ko ngiriho. Nzanireba gutya nayimenya ngumva ndacyane. Yarinze apfa, bamukuye nitwe twamukuyemo isaha tumaze kumwoza muri CHK, tumaze kumukarabya, tumaze kumwambika, tubona kumukuramo isaha ndayiza. Ariko abaganga baravuze ngo uwo musaza n'abasimburanaga bose baravugaga ngo umusaza mumureke isaha. Muzehe yapfuye asa neza. Ndabishimira cyane madamu kuva menye muzehe n'abahano murabizi agiye gutabaruka ubu nyine nibwo yasaga neza cyane. N'abaganga muri CHK baravuze ati umusaza nubwo yitabye Imana ariko yasaga neza. Yarabyibusha, afite umubiri mwiza, ameze neza, yuzuriye hose, asa neza. Muzehe yapfuye nta mpfubyi asize. Mwumve mwabantu mwe nta mpfubyi muzehe asize.
umwana wacu w'umuherezi afite umuhungu w'imyaka 3 nta mfubyi muzehe asize. Muzehe asize ifoto yiwe. Blessing ari he? Mumbwire Blessing aze. Asize amafoto, ifoto yiwe neza nta gushakisha. Umuhungu witwa Blessing. Ngiye ifoto ya Blessing ya muzehe. Uyu ni muzehe neza. Nabiki kansozi ni ifoto ya muzehe. Shimiye abantu bahano. Hari ikintu na cyanteye ubwoba. Njyewe ntabwo nkiba hano kubera impamvu z'akazi. Hano hari umuryango ngakorera kure. Kandi nari mfite impungenge cyane z'ukuntu ngiye gukorera ibirori ahantu ntagikorera kandi na muzehe hatazwi. Ariko abaturanyi bakicyumva amakuru bahise baza uwo munsi bakora imirimo yose uko yakabaye. Ibi byose barabikora, mureba ibitaramo bitangira ubwo. Iyi mirimo yose mureba nibo bari kwikora. Murumva se icyo kirori kidateguye? Abaturanyi banjye ba Musheri mubambera amashimisho cyane. Ko barakora ibintu, ko barakora raporo mu gitondo bakavuga ngo amafaranga karaga kayikinjize ngahumba gatanga. Kirazitse ibintu ko birakorwa. Ibintu byose biri ku murongo. Nta kintu na kimwe kiri gusitara, nta n'icyenda kuvamo muri budget twakoze. Byose ko biragenda neza. Cya gatatu ndashimira abamatimba nabo twakoze nk'umuryango. Ejo bundi twari mu kiriyo cya mama wa Eric barandora mbwiriza hejuru y'ibyiringiro. Nuba abantu ko barabinibutsa ndavuga ati none ari kubaguriza kugira ngo bazanishure. Ariko Imana ishimwe kuko abantu b'amatimba nabo batarabaze traje barimo kubuza kandi nkababona kubwinshi. Nasanze ari ukugurizanya. Aba gatatu ndashimira umuryango wacu wa bugufi, abavuye muri Kenya, bavuye kure, abavuye Uganda, bavuye kure, abavuye hirya no hino bose batabariye muzehe baje kumuherekeza. Guhera kuri mukuru wacu mukuru hano, uyu niwe mukuru wacu mukuru akaba na murumuna wa muzehe. Imana ishimwe yazanye n'abahungu be, abantu baje kubwinshi. Muzehe nta rungu, urubanza ikirori kiwe kimeze neza, nta kibazo gifite. Soza mukomeze mubane natwe, mukomeze mudushigikire, muzaduherekeze no hakurya hariya dushingure umubyeyi wacu mu cyubahiro. Kandi tuzubahiriza amasaha, ntabwo tuzabatinza, kandi tugaragaza ibyishimo. Muzehe yapfanye ibyishimo byiwe, apfana isuku ye. Ari muri urgence, yarahembutse ariyogosha, yarahembutse afata akamashini kiwe yiyogosha ubwana. Natwe n'aba bagabo nzabashimira cyane. Ejo Sebineza na Mutebutsi twagerageje kugira ngo nazo zahembuka ntabone n'agatasha, tugahanagura no mu maso, tukasiga, tukahindura amashuka hato na hato, tukamwegera akabona ahantu ari hasa neza. N'abaganga ba CHK u Rwanda ruteye imbere mw'abantu. Iyo ugeze muri CHK nibwo bimenye. Abaganga bakwitaho, bakakwitaho, aba specialist abandi basanzwe bakamutunganya, bakamugaburira, bakamusiga, mbese bakabafasha baberekera. Muzehe ndigeze atubura, yacikanye abaganga. Icyo nakundiye, ntabwo ino bakigusohora ngo mwe muduhaye umwanya. Aba specialist barenga nk'icumi bamwunamyeho, buri muntu ari gukora akantu ke, bakamavuga ngo abagwaza namwe muze muhagarare kugira ngo murebe umuntu wanyu. Baratubwiye ngo aracikanye, ndi kumwe na mugenzi wanjye n'undi uzaza ejo. Baratubwira ngo nimwihangane, tumwunamyeho tumureba, duhagararanye n'abaganga. Muzehe ni ijuru ryamuhamagaye, ntabwo ari urupfu rwamwishe. Ingwara ntiyari gucika bari abagabo nabonye hariya. Tangwara yo kwica muzehe, ibyiringiro yari afite, tangwara yari kumwica kuko nta gahunda yo gupfa yari afite.
hanyuma abaganga nabonye baba specialist n'ibintu bamukoreye n'ibintu bakoze bahagaze yari muri ICU n'icuma umuntu utiyohagarara mutima ari muri ICU umutima ndi wahagarara ariko ijuru iyo ryategese Imana imwere ukodesha. Nanjye ndashima Imana. Shimye Imana yuko uyu mugoroba mbaye muri iki gitaramo cy'uyu mugoroba. Yewe mvuye i Kigali kandi ingendo z'uyu munsi ntabwo zari zoroshe. Ni igihe cy'abanyeshuri kubona imodoka ntabwo byari byoroshe. Nageze muri gare ya Kabuga hageze sanga imodoka iza mu Mutara ihaguruka saa 9 ngiye nafata imodoka z'ibice bice navuye Kabuga mfata imodoka igeze Rwamagana ngere Rwamagana mfata igeze Kayonza ngere Kayonza mfata igeze hariya Kabarore ngira Imana igeze Kabarore bona igeze hano ariko kwari kugira ngo nihute nibura naje ngire muri iki giterane. Haleluya. Uyu musaza jewe mbereye data wacu. Mu miryango hari imiryango ihaba ya bugufi n'imiryango ya kuri. Wenda bavuye ko murabizi. Jewe uyu musaza kuri uyu musozi niye wari umuryango wiwe wa bugufi. Yazaga yahagera akavuga ati nibahamagare bene runaka ko yaje kuko data ni mukuru wiwe. Akabwira mukaga atese wamenyesheje kwa runaka ko ndi hano. Nanjye namenyaga ko muzehe ari hano nazaga kumusura kamusuhuza. Kandi nawe iminsi yamaraga hano ntabwo yamaraga icyumweru atageze iwanjye. Kavuga ngo reka ngende njye gusura abana ba mukuru waje. Mukuri uyu musaza yari umuntu ugira urukundo. Urukundo ni ikintu cyamurangaga kandi akaba umuntu w'ibyishimo. Mukuri muzehe ndamuhamya neza yuko ari umukristo. Ikindi kandi yazakunda kuza mu rugo akambwira ukuntu mibanire yabo na batatu ukuntu babanye dore ko twege twavutse inyuma. Kavuga ati rero aha mwarahuriye mwaramenyanye mukiri batoya ariko mujye mubana gutya mubane gutya. Kumva mukuri muzehe ibyagiye atubwira tuzagira gute tuzabyubahiriza. Haleluya. Hagaye tuzabana nawe hamurumuna wanjye kandi byose bizagenda neza. Kabashimira rero mukuri abantu mwese mwaje kubana natwe. Kanje kuri mu muryango wari uri hano nubwo yagaje kuvuga ko umwana wiwe ariko nanjye ndashimira abantu baje kubana natwe kuva umunsi bavuga ngo muzehe yitabye Imana. Uyu musaza niwe wampamagaye. Yampamagaye ndi Matimba bwari bwije cyane. Bitafata moto ndaza ngera hano. Hageze nasanze abantu bari muri iyi nzu bari abantu benshi. Tubana nabo tugeza saa 4. Hari nabihanganye bageza saa 6 kugeza bahagaye bahageze. Mukuri iyi minsi yose twabanye namwe. Hariho abantu bigomwe amafaranga yabo, abandi bigomwa imyanya yabo baza kubana natwe. Tukaba rero tubashimiye, bashimiye nk'umuryango w'abantu batuye Musheri, nk'umuryango wa bugufi wa muzehe. Shimira abantu ba Musheri babanye natwe, abaturage bacu. Shimira n'abantu ba Matimba mwagiye mudusura kenshi. Mukuri kuvuga kuri muzehe ntabwo twabishobora ko angana ariko kabashimira abantu bose
babanye natwe kugira ngo Imana ibahe umugisha. Ikindi kandi turi hano ariko gahunda zizakomereza ejo Matimba. Nubundi muzaze tujyane tugeraneyo tuje kuvuga muzehe kuburambuye tutasiganwa n'amasaha. Kaba bashimiye mwese kandi muzehe mvuga ngo Imana imutuze aheza mu ijuru. Kabashimira n'itorero ryaje kumwerekeza. Yesu abaho umugisha. Ntabwo nari mfite gahunda yo kuvuga ariko reka mvuge kubera ko bibaye ngombwa. Uyu ni bofu turaturanye hano muri aka karere ka Nyagatare. Muzehe haza yaramuhamagaye ambwira ko muzehe yaje arwaye kandi atameze neza, ariko arambwira ngo birashoboka kwivuza. Ariko no mu minsi ishize, umwaka ushize, yigeze aza akomeza amuvuza. Yageze na biriya bitaro ariya ukorera Ngarama, aramuvuza bukeye asubirayo. Ejo bundi agarutse arambwira, ariko numva ari ibintu byoroshye. Avuga ati wenda aje mu controle nk'uko ubushize yari n'ahangaha. Ejo bundi arampamagara ati muzehe bambwiye ko ameze nabi. Yampamagaye riri yakorera, baraza ambulance bamuzana. Nanjye icyo gihe ntabwo nari Nyagatare, duhurira ku bitaro, nsanga batangiye kumufasha ariko turavugana. Icyo gihe yarabavugaga, yarabashaga kuvuga. Arambwira ati biti ni sawa, urakomeye. Kinakomeye ariko atameze neza, ahumeka nabi cyane. Nsanga abaganga bari kumufasha, barakomeza baramufasha. Buraca bukeye mu gitondo aramuka neza. Aramutse neza nibwo twaraganiriye cyane, ntabwo twaganiriye umwanya muremure. Aratuganira mbwira nyine amakuru ananshimira. Nuko muzehe yaradutunguye. Uwo munsi yarivuje arataha. Uwo munsi numva baramusezereye. Bukeye nyuma y'iminsi 2 aragaruka. Agayi bofu twakomezaga tuvugana, arambwira ngo bavuze ko ameze nabi, tugashaka imiti tukamwohereza. Yigeze yohereza n'umumotari dushaka imiti, ndamwohereza. Abaganga bari hano barakomeza baramufasha, ngira ngo byatunganye. Hagayi aza kumpamagara hari nko masaa 5. Icyo gihe naraye n'izamu. Arambwira ati muzehe twageze hano kuri Ririsi. Ndaza ndamureba, muzehe ntabwo yarameze neza, ariko ngira ngo ni bya bindi by'amakrize. Uburwayi bwe ni uburwayi bumufata iyo abonye ubufasha asubira akira vuba. Baragerageza abaganga. Ndibuka ko ejo bundi bavuze ko yitabye Imana. Naraje mbwira abaganga bamwitagaho cyane, bari aho ngaho. Umuganga nanabwiye bamubaga hafi cyane, mubwira ko yitabye Imana. Baratangara no kumwohereza CHK. Bari babuze motif. Ni ukuvuga ngo asima, crise ya asima ku bantu bayizi, ni indwara ifata ariko bishoboka ko yakira vuba. Hari imiti batanga agakira vuba. Bagerageje guhamagara, icyo gihe bagerageje guhamagara Kanombe biranga, bakabwira icyo bari buze gukora. Bahamagara na CHK baza kwemera, ariko bemeye ko bavuga ati umuntu ari muri koma akeneye ICU. Ati nta kibazo zazi. Ariko abantu yaba ari abaganga bamwohereje, yaba ari natwe twumvaga ari buze kugerayo agafashwa agahita agaruka. Ngo agereyo
tuvugana na bofu agezeyo amaze nk'isaha n'igice, arambwira ati yahageze abaganga bose ba specialist baraza baramufasha, ariko umuganga muri bo mukuru ashira ku ruhande bofu, aramubwira ati turimo turabona ko umusaza ameze nabi cyane, ameze nabi, ashobora no kutagaruka. Arabimbwira, ariko bimbwira nawe asa nkaho yahebuye. Ndamubwira ndamukomeza, ndamubwira ati hangane muzehe, nubwo abona abantu ni abaganga ariko ni abantu, muzehe ashobora ntafite gahunda yo gupfa, kuko nabibonye, reka bakomeze bamufashe araza gukira. Ndetse atangira no kumbaza uburyo bwa morgue, biranantangaza cyane, ariko naje kubitekereza nyuma yitabye Imana, nsanga bofu yarabizi, yarazi urupfu rwari rumurimo. Arimo ngetse aramutse apfuye byagenda bite, umurambo wasigara hano cyangwa twawutwara aho ngaho morgue yaboneka? Navuga ati ibyo bya morgue byihorere, reka bite ku murwayi araza gukira. Bukeye mu gitondo ndamuhamagara, arambwira ati yaramutse neza, ati ntari icyizere. Nyuma rero aza kumbwira ko yitabye Imana. Ni ukuri twarababaye. Navuganye no mu rugo, ntabwo biba byoroshye, papa ari muri Congo, twaravuganye, barababaye cyane. Arambwira ngo ntiyarazi ko Muzehe Manasi ari iyo musiga. Muzehe niwe urwaye. Barabara cyane, baravuga ati twihanganisha umuryango, twihanganisha abasigaye ba bofu, nta kundi, isi niko iteye. Abaririya murabizi ibihe barimo, ibintu byo gupfusha byabaye nk'ibintu bisa nkaho bamenyereye, nta kundi babyakiriye. Barambwira ngo mwihangane. Hanyuma rero uyu mubyeyi wacu twamuvuga, bamuvuze byinshi. Ni ukuri ibyo mwavuze ni ukuri. Muzehe tumenyana, namumenye cyane dufite ukuntu twavukanye. Bofu mushiki wanjye baratwaye mushiki wanjye. Ni umugabo usibye no kuvuga ngo ni umukozi w'Imana. Data yari umushefu iri haruguru, ntabwo bakundaga kuba mu rugo, ariko niwe wasigaraga mu rugo, za nka zisigara mu rugo, gahunda zose n'abatarahinga akabasha kubikurikirana. N'abakuru banjye batari mu rugo ku mpamvu z'ishuri n'ibiki, yakurikiranaga n'uburyo bw'imibereho y'ingo basize. Ni ukuri yari umugabo w'imfura. Twavuganye na muzehe, arambwira ati sinari nzi ko Manasi yansiga. Ni byinshi twabivuga, numva igihe cyagiye, wenda nibikunda tuzakomeza tubivuge n'ejo, ariko muri makeya twihanganishije abasigaye, kandi twabura gushimira abantu banga musheri. Akimara kwitaba Imana natekereje byinshi, ntekereza bofu uri hano, ntekereza ndi hariya, ariko naraje wa munsi apfa yitaba Imana, nasanze abantu ba Matimba, nasanze abantu bahangaha mwese mwageze hano. Navuganye na bofu, mvugana na mushiki wanjye. Ni ukuri yumva ndahumuritse, ndavuga ati umuntu ari kumwe n'abandi, ndetse n'abandi twavuganaga naravuze ati iriya hari abantu benshi kandi bafite abaturanyi. Mwarakoze kandi muzehe tubisabiye ibikodesheje. Hanyuma nje ni ijambo mvuga ishima, ariko ndabivuga mu rundi rurimi kubera impamvu runaka ntashatse kuvuga. So the protocol observed, the government representatives here, religious leaders, the family of deceased,
and the residents of Museri. May God bless you for being here to comfort us. Really, I want to give a brief history of our grandfather, Manas Saving. So our grandfather, Manas Saving, nurtured and produced our parents. Then he taught them the good morals. And our parents also produced us and taught us the same morals that we are taught by our grandfather, Manas Saving. So that's why you see us here crossing borders of the countries to come and celebrate the life of our grandfather. So, allow me to take this time and thank everybody who is here. First of all, I thank my uncles who were the next of kin during that time of treatments. Allow me to mention them. We had Haggai, Felix, that's my uncle. 7 years apart, Patrick was also the next of kin, and Pasco. So those people took part during the journey of treatments of our grandfather. Without forgetting our uncles that are abroad who supported us financially. So we have Innocent, we have Rutuaramigwa, we have Rugazura, we have Fred Revera, and without forgetting my father who is here, who crossed the borders to come and celebrate the life of our grandfather. May God bless you. So another thing, without forgetting the Church of Grace of God, Nakifani Parish, who were hosting and living with my grandfather. Here, the Reverend is here in the name of our family. We say thank you, may God bless you. Without forgetting to thank the residents of people who are in this site, in Nyagatare district, but more especially Museri and Matimba service. We say thank you for the love and joy gifted to us. Your comfort reached us, and we say may God bless you. So we thank everybody who is here, without forgetting others who are following us online. You know, when we are with you, we get power and strength, even though we are in this hard time of death of our grandfather. So our grandfather, Manas Saving, is out of sight, but never out of our hearts. May God, or may his soul rest in peace. As the grandchildren will say, may God reward him what he worked for. Thank you.